විශ්‍රාම දිවිය ගත කිරීමට ලොව හොඳම රට ශ්‍රී ලංකාව බවත් මසකට ඇමරිකන් ඩොලර් දහසක ශ්‍රී ලංකා රුපියල් ලක්ෂ 3ක් පමණ මුදලක් වියදම් කිරීමට හැකියාව ඇතනම් මෙරටදී විශ්‍රාමී වලකට සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කළ හැකි බවත් ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නුවර පදනම් කරගත් ට්‍රැවල් ඇන්ඩ් ලෙෂර් සඟරාව පසුගියදා නිකුත් කළ නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ දැක්වේ. ඇමරිකානුවන් මූල්‍ය අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් විශ්‍රාම යාමට මැලිකමක් දක්වන බවත් පසුගිය වසරේදී විශ්‍රාම යන කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමට උත්සාහ දැරුවන් පිරිස 2024 සාපේක්ෂව 14%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවත් එම සඟරාව පැවසුවේය. දැන් එම ගැටලුවට කදිම විසඳුමක් ලැබී තිබෙන බවත් ඇමරිකාවේ විශ්‍රාම ගන්නන්ට ශ්‍රී ලංකාවේදී සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කිරීමට හැකියාව තිබෙන බවත් ට්‍රැවල් ඇන්ඩ් ලෙෂර් සඟරාව ප්‍රකාශ කළේය. ආහාර පාන, ඉඳුම් හිටුම්, ගමනාගමන පහසුකම් සියල්ලම දැරිය හැකි මට්ටමක තිබෙන බවත් ඇමරිකන් ඩොලර් දහසක් වියදම් කරන යුවලකට මාසයේ වැඩි දවස් ප්‍රමාණය පිටින් ආහාර ගැනීමට හැකියාව තිබෙන බවත් එම සඟරාව පෙන්වා දුන්නේය. ඇමරිකානු ඩොලර් 4ක මුදලට යුවලකට 3 වේලම දේශීය ආහාර ලබාගත හැකි බවත් එම සඟරාව ප්‍රකාශ කළේය. එම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ දෙවැනි ස්ථානය වියට්නාමයට හිමිව ඇති අතර ඇමරිකන් ඩොලර් 1800ක මුදලකට යුවලකට වියට්නාමය තුළ සිය විශ්‍රාම දිවිය සුඛෝපභෝගීව ගත කළ හැකි බව එම සඟරාව පැවසුවේය. එහි දෙවැනි ස්ථානය තායිලන්තයට හිමිව තිබෙන අතර ඇමරිකන් ඩොලර් 2000 වියදම් කළ හැකි යුවලකට සුඛෝපභෝගීව තායිලන්තයේ සිය විශ්‍රාම දිවිය ගත කිරීමට හැකියාව ඇත. එසේම එම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සිව්වැනි ස්ථානය ඉන්දුනීසියාවේ බාලි දූපත්වලටත් පස්වැනි ස්ථානය මැලේසියාවටත් හිමිව තිබේ. ට්‍රැවල් ඇන්ඩ් ලෙෂර් සඟරාව මාසික සඟරාවක් වන අතර ලක්ෂ 48ක පාඨක පිරිසක් සිටී. உலகிலேயே ஓய்வு பெற சிறந்த நாடு இலங்கை. மேலும் ஒரு தம்பதியினர் மாதத்திற்கு 1000 அமெரிக்க டாலர்கள் இலங்கை 3 லட்சம் ரூபாய் செலவிட முடிந்தால் அவர்கள் நாட்டில் ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்று நியூயார்க்கை தளமாக கொண்ட டிராவல் மற்றும் லெஷர் பத்திரிகை வெளியிட்ட சமீபத்திய தரவரிசையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நிதி உறுதியற்ற தன்மை காரணமாக அமெரிக்கர்கள் ஓய்வு பெற தயங்குவதாகவும் 2024 உடன் ஒப்பிடும்போது தங்கள் ஓய்வூதியத்தை நீட்டிக்க முயற்சிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை 14% அதிகரித்துள்ளதாகவும் அந்த பத்திரிகை தெரிவித்துள்ளது. இப்போது அந்த பிரச்சினைக்கு ஒரு சிறந்த தீர்வு உள்ளது. மேலும் அமெரிக்க ஓய்வு பெற்றவர்கள் இலங்கையில் ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்று டிராவல் மற்றும் லெஷர் பத்திரிகை தெரிவித்துள்ளது. உணவு, தங்குமிடம் மற்றும் போக்குவரத்து வசதிகள் அனைத்தும் மலிவு விலையில் உள்ளன. மேலும் 1000 அமெரிக்க டாலர்களை செலவிடும் ஒரு தம்பதியினர் மாதத்தின் பெரும்பாலான நாட்களில் வெளியே சாப்பிட முடியும் என்று அந்த பத்திரிகை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. ஒரு தம்பதியினர் 4 அமெரிக்க டாலர்களுக்கு உள்ளூர் உணவு வகைகளில் 3 வேளை உணவுகளை அனுபவிக்க முடியும் என்றும் அந்த பத்திரிகை கூறியது. தரவரிசையில் வியட்நாம் 2வது இடத்தில் உள்ளது. மேலும் ஒரு ஜோடி வியட்நாமில் தங்கள் ஓய்வு காலத்தை ஆடம்பரமாக கழிக்க 1800 அமெரிக்க டாலர்களை செலவிடலாம் என்று பத்திரிகை கூறியது. தாய்லாந்து 3வது இடத்தில் உள்ளது. மேலும் 2000 அமெரிக்க டாலர்களை செலவிடக்கூடிய ஒரு ஜோடி தாய்லாந்தில் தங்கள் ஓய்வு காலத்தை ஆடம்பரமாக கழிக்கலாம். இதேபோல் தரவரிசையில் 4வது இடத்தை இந்தோனேசியாவின் பாலி தீவுகளும் 5வது இடத்தை மலேசியாவும் பிடித்துள்ளன. டிராவல் அண்ட் லீஷர் பத்திரிகை ஒரு மாத இதழாகும். மேலும் 4.8 மில்லியன் வாசகர்களை கொண்டுள்ளது. Sri Lanka is the best country in the world to retire, and if a couple can afford to spend $1,000, about 300,000 Sri Lankan rupees, per month, they can live a luxurious life in the country, according to the latest ranking released recently by the New York-based Travel and Leisure magazine. The magazine said that Americans are reluctant to retire due to financial instability, and that the number of people trying to extend their retirement period has increased by 14% compared to 2024 last year. Now, there is a great solution to that problem and American retirees can live a luxurious life in Sri Lanka, Travel and Leisure magazine said. The magazine pointed out that food,
Accommodation and transportation facilities are all affordable, and that a couple spending $1,000 can afford to eat out most days of the month. The magazine also stated that a couple can get 3 meals a day of local food for $4. Vietnam is in second place in the ranking. And the magazine said that a couple can spend $1,800 in Vietnam to spend their retirement in luxury. Thailand is in third place. And a couple who can spend $2,000 can spend their retirement in luxury. Similarly, Bali, Indonesia, is in fourth place in the ranking, and Malaysia is in fifth place. Travel and Leisure magazine is a monthly magazine with a readership of 4.8 million. न्यूयॉर्क की ट्रैवल एंड लीजर मैगजीन की नई रैंकिंग के मुताबिक श्रीलंका रिटायर होने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा देश है, और अगर कोई कपल हर महीने $1,000 श्रीलंकाई रुपये 300,000 खर्च कर सकता है, तो वे देश में एक लग्जरी जिंदगी जी सकते हैं। मैगजीन ने कहा कि अमेरिकी लोग पैसे की कमी की वजह से रिटायर नहीं होना चाहते और 2024 के मुकाबले अपने रिटायरमेंट को बढ़ाने की कोशिश करने वाले लोगों की संख्या में 14% की बढ़ोतरी हुई है। ट्रैवल एंड लीजर मैगजीन ने कहा कि अब इस समस्या का एक बढ़िया समाधान है और अमेरिकी रिटायर लोग श्रीलंका में एक लग्जरी जिंदगी जी सकते हैं। मैगजीन ने बताया कि खाना, रहने की जगह और आने जाने की सुविधाएं सभी सस्ती हैं, और $1,000 खर्च करने वाला कपल महीने के ज्यादातर दिन बाहर खाना खा सकता है। मैगजीन ने ये भी कहा कि एक कपल $4 में 3 बार लोकल खाना खा सकता है। रैंकिंग में वियतनाम दूसरे नंबर पर है, और मैगजीन ने कहा कि एक कपल $1,800 खर्च करके वियतनाम में लग्जरी रिटायरमेंट बिता सकता है। थाईलैंड तीसरे नंबर पर है, और जो कपल $2,000 खर्च कर सकता है वह थाईलैंड में लग्जरी रिटायरमेंट बिता सकता है। इसी तरह रैंकिंग में चौथे नंबर पर इंडोनेशिया के बाली आइलैंड हैं, और 5वें नंबर पर मलेशिया है। ट्रैवल एंड लीजर मैगजीन एक मंथली मैगजीन है और इसके 4.8 मिलियन रीडर हैं। ศรีลังกาเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเกษียณอายุและหากคู่รักสามารถใช้จ่ายได้เดือนละ $1,000 300,000 รูปีศรีลังกาพวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างหรูหราในประเทศนี้ได้ตามการจัดอันดับล่าสุดจากนิตยสาร Travel and Leisure ในนิวยอร์กนิตยสารกล่าวว่าชาวอเมริกันลังเลที่จะเกษียณอายุเนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเงินและจำนวนผู้ที่พยายามขยายเวลาเกษียณอายุเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปี 2024 แต่ตอนนี้มีทางออกที่ดีสำหรับปัญหานี้แล้วและชาวอเมริกันที่เกษียณอายุแล้วสามารถใช้ชีวิตอย่างหรูหราในศรีลังกาได้นิตยสาร Travel and Leisure กล่าวอาหารที่พักและการเดินทางมีราคาไม่แพงและคู่รักที่ใช้จ่าย $1,000สามารถรับประทานอาหารนอกบ้านได้เกือบทุกวันใน1 เดือนนิตยสารชี้ให้เห็นนอกจากนี้นิตยสารยังระบุว่าคู่รักสามารถเพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่น3 มื้อในราคาเพียง$4เวียดนามอยู่ในอันดับที่2ของการจัดอันดับและนิตยสารระบุว่าคู่รักสามารถใช้เงิน$1,800 อเมริกาในการใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างหรูหราในเวียดนามได้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่3และคู่รักที่สามารถใช้เงิน$2,000 อเมริกาในการใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างหรูหราในประเทศไทยได้ในทำนองเดียวกันอันดับที่4ของการจัดอันดับคือเกาะบาหลีในอินโดนีเซียและอันดับที่5คือมาเลเซียนิตยสาร Travel and Leisure เป็นนิตยสารรายเดือนที่มีผู้อ่าน 4.8 ล้านคน A.S. Rodrigo, Sri Lanka merupakan negara terbaik di dunia untuk bersara dan jika pasangan mampu membelanjakan $1,000, kira-kira Rp300,000 Sri Lanka, sebulan. Mereka boleh menjalani kehidupan mewah di negara ini, menurut kedudukan terkini yang dikeluarkan baru-baru ini oleh majalah Travel dan Leisure yang berpangkalan di New York. Majalah itu mengatakan bahawa rakyat Amerika enggan bersara kerana ketidakstabilan kewangan dan bilangan orang yang cuba melanjutkan tempoh persaraan mereka telah meningkat sebanyak 14% berbanding tahun 2024 tahun lepas.
Kini, terdapat penyelesaian yang hebat untuk masalah itu dan pesara Amerika boleh menjalani kehidupan mewah di Sri Lanka, kata majalah Travel dan Leisure. Majalah itu menegaskan bahawa kemudahan makanan, penginapan dan pengangkutan semuanya berpatutan dan pasangan yang membelanjakan $1,000 mampu makan di luar hampir setiap hari dalam sebulan. Majalah itu juga menyatakan bahawa pasangan boleh mendapatkan 3 hidangan makanan tempatan sehari dengan harga $4. Vietnam berada di tempat kedua dalam ranking tersebut. Dan majalah itu mengatakan bahawa pasangan boleh membelanjakan $1,800 di Vietnam untuk menghabiskan persaraan mereka dengan mewah. Thailand berada di tempat ketiga. Dan pasangan yang boleh membelanjakan $2,000 boleh menghabiskan persaraan mereka dengan mewah. Begitu juga, Bali, Indonesia, berada di tempat keempat dalam ranking tersebut. Dan Malaysia berada di tempat kelima. Majalah Travel and Leisure ialah majalah bulanan dengan pembaca seramai 4.8 juta orang. Lo Sri Lanka è il miglior paese al mondo in cui andare in pensione e, secondo l'ultima classifica pubblicata dalla rivista newyorkese Travel and Leisure, se una coppia può permettersi di spendere $1,000, 300.000 rupie srilankesi, al mese, può vivere una vita lussuosa nel paese. La rivista afferma che gli americani sono restii ad andare in pensione a causa dell'instabilità finanziaria e che il numero di persone che cercano di prolungare la pensione è aumentato del 14% rispetto al 2024. Ora, c'è un'ottima soluzione a questo problema e i pensionati americani possono vivere una vita lussuosa in Sri Lanka, ha affermato la rivista Travel and Leisure. Vitto, alloggio e trasporti sono tutti accessibili e una coppia che spende $1,000 può permettersi di mangiare fuori quasi tutti i giorni del mese, ha sottolineato la rivista. La rivista ha anche affermato che una coppia può gustare 3 pasti a base di cucina locale per $4. Il Vietnam è al secondo posto in classifica e la rivista afferma che una coppia può spendere $1.800 USA per trascorrere la pensione nel lusso in Vietnam. La Thailandia è al terzo posto e una coppia che può spendere $2.000 USA può trascorrere la pensione nel lusso in Thailandia. Allo stesso modo, il quarto posto in classifica è occupato dalle isole di Bali in Indonesia e il quinto dalla Malesia. La rivista Travel and Leisure è una rivista mensile e ha un pubblico di 4,8 milioni di lettori. Sri Lanka ist das beste Land der Welt für den Ruhestand. Laut dem aktuellen Ranking des New Yorker Magazins Travel und Leisure kann ein Paar dort mit monatlichen Ausgaben von $1.000, 300.000 Sri Lanka Rupien, ein luxuriöses Leben führen. Das Magazin berichtet, dass Amerikaner aufgrund finanzieller Unsicherheit zögern, in Rente zu gehen, und dass die Zahl derer, die ihren Ruhestand verlängern möchten, bis 2024 um 14% gestiegen ist. Nun gibt es eine hervorragende Lösung für dieses Problem. Amerikanische Rentner können in Sri Lanka ein luxuriöses Leben führen, so Travel und Leisure. Essen, Unterkunft und Transport sind erschwinglich, und ein Paar kann sich mit $1.000 fast jeden Tag im Monat ein Essen im Restaurant leisten, betont das Magazin. Außerdem heißt es, dass ein Paar für $4 3 Mahlzeiten der lokalen Küche genießen kann. Vietnam belegt den zweiten Platz im Ranking. Laut dem Magazin kann ein Paar dort mit $1.800 einen luxuriösen Ruhestand verbringen. Thailand folgt auf Platz 3. Hier kann ein Paar mit $2.000 ebenfalls einen luxuriösen Ruhestand genießen. Auf Platz 4 der Rangliste steht Bali in Indonesien, Platz 5 belegt Malaysia. Das Magazin Travel and Leisure erscheint monatlich und erreicht 4,8 Millionen Leser. ビムグ TS ロドリゴ、ニューヨークを拠点とするトラベル&レジャー誌が最近発表した最新のランキングによると、スリランカは世界で最も引退に適した国の一つであり、夫婦で月1000米ドル、約30万スリランカルピーを使える余裕があれば、この国で贅沢な生活を送ることができるという。同誌によると、アメリカ人は経済的な不安定さから引退に消極的で、引退期間の延長を希望する人の数は昨年の2024年と比較して14% 増加している。しかし今、この問題には素晴らしい解決策があり、アメリカ人の引退者はスリランカで贅沢な生活を送ることができるとトラベル&レジャー誌は述べている。
同氏は食料、宿泊施設、交通手段はすべて手頃な価格で、夫婦で月1000米ドルあれば、ほとんどの日は外食できると指摘している。また、夫婦で1日3食、4米ドルで地元料理を楽しめるとも述べている。ベトナムはランキング2位で、同氏によると、ベトナムでは夫婦で1800米ドルあれば老後を贅沢に過ごすことができるとのことです。タイは3位で、2000米ドルあれば老後を贅沢に過ごすことができるとのことです。同様に、インドネシアのバリ島はランキング4位、マレーシアは5位です。トラベル&レジャー誌は、480万人の読者を抱える月刊誌です。Sri Lanka là quốc gia tốt nhất trên thế giới để nghỉ hưu, và nếu một cặp vợ chồng có đủ khả năng chi tiêu 1.000 đô la Mỹ, 300.000 rupee Sri Lanka mỗi tháng, họ có thể sống một cuộc sống xa hoa ở đất nước này, theo bảng xếp hạng mới nhất do tạp chí Travel và Leisure có trụ sở tại New York công bố. Tạp chí cho biết người Mỹ ngần ngại nghỉ hưu do tình hình tài chính không ổn định và số người muốn kéo dài thời gian nghỉ hưu đã tăng 14% so với năm 2024. Giờ đây, đã có một giải pháp tuyệt vời cho vấn đề đó và những người Mỹ nghỉ hưu có thể sống một cuộc sống xa hoa ở Sri Lanka, tạp chí Travel và Leisure cho biết. Thức ăn, chỗ ở và phương tiện giao thông đều có giá cả phải chăng, và một cặp vợ chồng chi tiêu 1.000 đô la Mỹ có thể ăn ngoài hầu hết các ngày trong tháng, tạp chí chỉ ra. Tạp chí cũng cho biết một cặp vợ chồng có thể thưởng thức 3 bữa ăn địa phương với giá 4 đô la Mỹ. Việt Nam đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng, và tạp chí cho biết một cặp vợ chồng có thể chi 1.800 đô la Mỹ để tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu xa hoa ở Việt Nam. Thái Lan đứng thứ 3, và một cặp vợ chồng có thể chi 2.000 đô la Mỹ để tận hưởng cuộc sống hưu trí xa hoa ở Thái Lan nếu đi du lịch. Tương tự, vị trí thứ 4 thuộc về quần đảo Bali của Indonesia, và vị trí thứ 5 thuộc về Malaysia. Tạp chí Travel and Leisure là tạp chí phát hành hàng tháng với lượng độc giả lên đến 4,8 triệu người. ビムク T.S. ロドリゴ、ニューヨークを拠点とするトラベル&レジャー誌が最近発表した最新のランキングによると、スリランカは世界で最も引退に適した国の一つであり、夫婦で月1000米ドル、約30万スリランカルピーを使える余裕があれば、この国で贅沢な生活を送ることができるという。同氏によると、アメリカ人は経済的な不安定さから引退に消極的で、引退期間の延長を希望する人の数は昨年の2024年と比較して14% 増加している。しかし今、この問題には素晴らしい解決策があり、アメリカ人の引退者はスリランカで贅沢な生活を送ることができるとトラベル&レジャー誌は述べている。同氏は、食料、宿泊施設、交通手段はすべて手頃な価格で、夫婦で月1000米ドルあれば、ほとんどの日は外食できると指摘している。また、夫婦で1日3食、4米ドルで地元料理を楽しめるとも述べている。ベトナムはランキング2位で、同氏によると、ベトナムでは夫婦で1800米ドルあれば老後を贅沢に過ごすことができるとのことです。タイは3位で、2000米ドルあれば老後を贅沢に過ごすことができるとのことです。同様に、インドネシアのバリ島はランキング4位、マレーシアは5位です。トラベル&レジャー誌は480万人の読者を抱える月刊誌です。විශ්‍රාම දිවිය ගත කිරීමට ලොව හොඳම රට ශ්‍රී ලංකාව බවත් මාසකට ඇමරිකානු ඩොලර් 1000ක ශ්‍රී ලංකා රුපියල් ලක්ෂ 3ක් පමණ මුදලක් වියදම් කිරීමට හැකියාව ඇතනම් මේ රටදී විශ්‍රාමී වලකට සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කළ හැකි බවත් ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නුවර පදනම් කරගත් ට්‍රැවල් ඇන්ඩ් ලීෂර් සමරාව පසුගියදා නිකුත් කළ නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ දැක්වේ. ඇමරිකානුවන් මූල්‍ය අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් විශ්‍රාම යාමට මැලිකමක් දක්වන බවත් පසුගිය වසරේදී විශ්‍රාම යන කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමට උත්සාහ දැරුවන් පිරිස 2024 සාපේක්ෂව 14%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවත් එම සමරාව
පැවසුවේය. දැන් එම ගැටලුවට කදිම විසඳුමක් ලැබී තිබෙන බවත් ඇමරිකාවේ විශ්‍රාම ගන්නන්ට ශ්‍රී ලංකාවේදී සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කිරීමට හැකියාව තිබෙන බවත් ට්‍රැවල් ඇන්ඩ් ලීෂර් සඟරාව ප්‍රකාශ කළේය. ආහාර පාන, ඉදුම් හිටුම්, ගමනාගමන පහසුකම් සියල්ලම දැරිය හැකි මට්ටමක තිබෙන බවත් ඇමරිකන් ඩොලර් දහසක් වියදම් කරන යුවලකට මාසයේ වැඩි දවස් ප්‍රමාණය පිටින් ආහාර ගැනීමට හැකියාව තිබෙන බවත් එම සඟරාව පෙන්වා දුන්නේය. ඇමරිකානු ඩොලර් 4ක මුදලට යුවලකට 3 වෙනිම දේශීය ආහාර ලබාගත හැකි බවත් එම සඟරාව ප්‍රකාශ කළේය. එම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ දෙවැනි ස්ථානය වියට්නාමයට හිමිව ඇති අතර ඇමරිකන් ඩොලර් 1800ක මුදලකට යුවලකට වියට්නාමය තුළ සිය විශ්‍රාම දිවිය සුඛෝපභෝගීව ගත කළ හැකි බව එම සඟරාව පැවසුවේය. එහි දෙවැනි ස්ථානය තායිලන්තයට හිමිව තිබෙන අතර ඇමරිකන් ඩොලර් 2000ක් වියදම් කළ හැකි යුවලකට සුඛෝපභෝගීව තායිලන්තයේ සිය විශ්‍රාම දිවිය ගත කිරීමට හැකියාව ඇත. එසේම එම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සිව්වැනි ස්ථානය ඉන්දුනීසියාවේ බාලි දූපත්වලටත් 5 වැනි ස්ථානය මැලේසියාවටත් හිමිය